Ekublai piuro ki upaya ni por kham tam ya ki nong chong chnong po ko chuai constituency kam dia tv wa kani ka second wave yong coronavirus the one go wa the up hapo ki television lani ki news warok wa hapo ka ri ki yong i the bon tili ki state kam ka Maharashtra ka Delhi wa ki vi tawan the em ki lockdown wa wat hadu ha ni Meghalaya yong i le kam man katte hasor shillong the em ka partial lockdown te heni por nga kwa opentu u appeal ya ki nong chong chnong hapo ka ri jain tia hi bro ko wi wo snyau ba phi u ya bot ya ki kandon ki u da bo da sarkar but he jo i por le wo u e ya ki vaccine le ne kam wadan liam ka sarkar da le ka vaccination drive tangau korban ya phi u ya mi phi tem te u ya lai phi u e phi ni vaccine khnang wo ya da na ka jing bit yong ni coronavirus tadi ni kinten ka jap ekuble phi ro kuble chibon